di Palawan ada College of Postgraduate Studies in Agricultural Sciences di Profesor Pemher pada di Paro di Padang Sosnong Nakai pun mau perwatin Padang Sosnong lagi mau keluar di Palawan dan kenang ketika program nakai kemudian kamha nakai profil yang ini gini orang ada profil tapi gini orang ketika program kalau dalam sio mentan di Padang kira-kira uleman keras ini uleman keras apa snow kau dunia uleman keras di badan tam apa slow ngakai kita kilo yang uleman keras Lombok lang ada 2 kilo uleman keras ngakai 100 kilo atau perlu sia 10 kilo lang ulong katui simpu long dalam 2 kilo tu ba umikong lang dia serap long ni lang ni program tam di ngakai balur ilaman phang sangata dan lalu ne ngakai lai demonstration tengah panma pasal kong ba ngamsima la ban poi ka pon mana doi meeting na mister khoi beje poslo ti gaung ge bastana ban kalian ka kisan morcha BJP jangka parti BJP kalala ban pulong yang ke program ban wala yang ke demonstration jong ki nong kai ki shukino ki start an habe de barkar karian ti ngakarman bakla yo shibun ki jikte shibang you this all about body composting and everything te kalau ngai ke ba kaban sakun yo nong ni ke snong jong pi la na pitran kam ya kini ki kirkom rat macam nak nur pi ya gasbo nang ba karat jong pi kanum le noi but kanum du nong namar blai kemudian nyawa cepo Satish po Eastern West Kashir District ko mismo ba di nomrat kijenja nomor teng-teng kila pulur yang bisa kila pulur tiga bor hengai teng-teng ka poi ka bor ba kiduno dalawan nchok to may mariang ne dabang kinyang ne kigi ting la discuss sibul na kay minute na discuss pangi crop insurance ki pagdiyo discuss Disha kibun ki ba kung ginongrat ka sarkar jong modi kalawara ngatrai scheme to fair ngatrai biyo lo chini ka PM Kisan ngatrai ka kam phasne makarwar dedem dei biyo ha ka lada shop kamai marian biyo biang ka pisai ka to ka bia bei ka crop insurance pri jile ki juan ka office ban pele crop insurance to kata ngatrai agar next meeting la punya discuss. Disha kali meeting kali ban hikai ki nong hikai pisiang imde ban kran than samangi ki scheme ki bayo tendre ngakarman ban kalian kisan morcha jong hangni thailand man president okay district president dan kalian kisan morcha ngakarpa di district president dan ki mandal president juga mau kerwat bat rani ko kumju ngathai ni tulong biang ki jingyalan ki bangini kran kham janai tha Shipang ki scheme sarkar ki balawara dan sarkar kami kham tamye phigi nongran number 1 kajing angnor ki kajing thrang jongu menteri rangbaru hi Narendra Modi kalong berkenti ki nongran number kata kali ka phang pare jong ka parti jungi kadal metang koi commission berkata ka thong kalong berkenti ya ubarit na ubarit tam Nomor kata kali kejingi juga nomor kat 4 kilo ubarit na pibarit tam hagano kono kesno kata kesno ne kata kejala ne kata kali kanum kilo no kata kali kejingi juga kata kali kekentin imsngi ke bangi mangi haga party bagi kermen balemba kini program sebagai babi kinong song ni yo shibon ki jingyo nong de bagi jingpen chai ki bangin saban na por bangin babi participate babinya snok tilang man kapor habadan ko ini program nama kajian toy condition nganung kran konten dengan cepat man fungsi pang nomor bun kibriu tenteng haba niwan naga parti jungi nama ka parti BJP borofai ki campaign
ikam kensang ikam kensang dalam parti BJP dengan sebab teman percaya di bamangi ngimlong punta kemobilisnya ke parti juni ke dalam ditang kau commission ke dalam parti kiwi dari anda kiwi dari kamu bangi ginong song kiwi perban kiwi ginong song skim perba ki di benpen pan poi sepi ginong song kata kata commission juni ngimlong kamdan kata kata penting ko tempat negeri wada kawe dawan BJP social BJP selalu bukta minum opang bukta mulai BJP minta Allah insyaallah asnem Modi London, but Shibun ki fly yo ngatai. Ngam himnumla kono mayang kaskim mathawiyen ginum yo ngatai. Kaskim thawiyen sini kadam kapoi ki yo ki beneficiaries ki yo mathawiyen kaum kalapoi jam sih. Kaum kalapoi dengan hai lebih siap hari skim baru hai kiba nana bawan kesorkan modiem di thaubai ban penkim ya ubarit na dibertam mo beduk tasamlu ude berpikir ha kayo kapat berpikir perkat bahari to lalong kumu menteri rang mado masin chen ya kam menteri rang mado kawai ka kam ka bolale nin kong do kalong ban pemple ya ka account zero balance profile kan lain account mentan lain zero balance hakapor bau permi atau skim ngakan mau ni syaben tam sen kongres ka ben ni ya lain zero balance lain pergi ni dan account ni jumur ke bercerai pa nama ke zero balance account ke perlong ni gitu diberi dibentuk tak dibom 40 mil bandan ni kata account iyo ban beli account nama mencoba ban beli account ni dan account sanajan ibang red sanajan ibang private disposal sen beli beduk besuk bandan disposal dan sanajan dan tek ibang shani ka apex bank 8000 sen 8000 teng ini suatu modil suatu pateng 8000 diberi dan Takadaw permikaan ni ke zero balance. Tapi jeng temu jangan takal zero balance. Bakal duduk sukulado ni account. Next target kedegi. Nathai playasnyo penting direct benefit transfer. Direct benefit transfer kamu ba menswa ka sorkar kongres dijuang ba shiting ka pala Delhi kanda po siya pa kasana ya. Kata dari dalam pembahasan bicara, sitingka pelajar jadi kasanaya kapoi sepeda. Menda sitingka pelajar tadi sitingka kapoi nem syakau. Kapoi nem syakau. Shani mana boleh ke PM Kisan. Kadang kecingnya rabban 2000 tengah sipnai. Dia PM Kisan 2000 tengah pelajar tadi 2000 kapoi syakau lebih. 4000 man kanul beras. Maka sistem 2000 kapoi khasan spa kan khasan kapoi sinpoi raja mai sinpoi deh dan remensan dari kapulai rajaran kemudian pakau pipoi aspa karena di gulkom memunca ini kita lakukan kalalu profil menta lebih pet sok skim sispa arsan skim mencuan menta lakukan kelas sispa arsan skim keamanan kelawan arsan skim menta video bonus mencuan skim sispa arsan skim kalau kabun jinglah Kapun kecil atau kita diberi di bangdan ru tapi bisa di draw. Terkadang kalau bolang turu mereka itulah pembentuk profil lahap jong pajak dan oleh shek papa kata ni juntu. Parti juni kamran ini juntu kamoto juni kalau haktir karen kalau nation first party second self last. Kabumut one shagari one ka party yang lebih ibu khadu. Hagiwi parti ngali thori kalau bomne one shamangan ka parti rasang dengan ini rasai pi parti dalam uniform kalaga paman dari kejan bendir ipaiba ada sebenarnya ini ipaiba sini nama bagi bu saya lagi hakaman ini hak parti jungi wan shagari nama bagari ngidan nagawi gari nginumla banle tam ya kan nama ladang itu ladang kamdan kecing solusikan hagari di perhatikan lu kecing jenjar, bentar kecing ini mah paling arti gini. Akhirnya dari itu profil bentar percaya internet. Iran berka Israel gaya mah karena kepercayaan lumel, karena kecing kiudan.